Dobar dan i dobrodošli na predavanje našeg kolege Jona Subotića na temu Vek posle oktobra, revolucija i politika istorije. Hvala. Može i napred da se sedne. Molim vas, ne ustručavajte se. Nema, slobodno se što je u kameru, evo. Ako došlo. Mogu da počnem. Hvala. Mora sedmi napred. Počnite izlagača. Hvala izlagača da počne. Ja sam naslovio današnje izlaganje nešto malo drugačije u odnosu na to kako je poslato u pozivu. Mislim da je ova nova formulacija malo preciznija. Ona glasi 100-godišnjica oktobra, revolucija i politika istorije. Naime, i onaj najavi koju je Miša napisao, ne ja, tako da sa svim onim pohvalama o mom poznavanju Rusije, ja to ne bih tako napisao i potpisao, bojim se da su onda vaša očekivanja neće biti srazmerna onome što ćete danas čuti. Naime, moja namera danas nije toliko da govorimo o samom događaju istorijskom, čiji smo jednovekovni jubilej je bio obeležen pre 7 dana tačno, nego da govorim upravo o načinu na koji se taj događaj danas u javnosti reprezentuje i memorializuje, naročito u ruskoj javnosti, ne ovdašnjoj, a ne o samom, dakle, događaju. Tako da je ovo dosta sužena vizura iz koje čitavu stvari pokušavam da razumem. Ona se odnosi na ono što zovem politikom istorije i taj koncept ću pokušati kasnije da objasnim. U prvom delu ću ukratko nešto reći uopšte o revolucijama i načinima na koji se one razumevaju i naknadno prezentuju ili reprezentuju. U drugom delu ću reći nešto o samom konceptu politike istorije, a onda u trećem ću pokušati da pratim kako se status oktobarske revolucije kao istorijskog događaja u istorijskoj svesti savremene Rusije menja i kakva je značenja dobija. Dakle, čitavo ovo moje današnje izlaganje je više žanrovski, se može odrediti kao rasprava ili prilog razumevanju istorijske samosvesti, a ne samog događaja, koji služi kao osnov po kome govorim. Jedan moj kolega, stariji istina, je obično čitao kad je imao predavanje, ja sam ga uvijek pitao što to radi, pošto inače dobro govorim, pa ne rekao iz poštovanja prema publici. Ne znam, kod mene nije taj slučaj toliko poštovanja, koliko strah da ću digresijama i usmenog izlaganja produžiti ovih 45 minuta, tako da ću ja čitati tekst koji sam napisao. Naravno, neću ga celo pročitati, to bi bilo dosta dugačko, ali ću se uglavnom osloniti na pisani tekst. I evo počinjem sad zapravo izlaganje. Jedan istoričar je nedavno izračunao da je tokom proteklog veka napisano oko 200.000 knjiga o oktobarskoj revoluciji. Od toga oko 6.000 samo na engleskom. Što znači da ako izuzmemo letnje mesece, svakim radnim danom štampana je po jedna knjiga. Za našu utehu dilema šta od toga uopšte čitati je još teža kad je reč o francuskoj revoluciji.
o kojoj je do sada objavljeno preko 70.000 knjiga. U svakom slučaju, ovaj nepregledni obim literature ukazuje na činjenicu da je tokom protekla 2 veka u središtu teorijskih, istorijskih i političkih debata bio fenomen revolucije, koja je u svoje 2 istorijske hipostaze, francuskoj i ruskoj, suštinski oblikovala savremenost. Stoga među istoričarima već ustaljena podela na dugi 19. vek od 1789. do 1914. i kratki 20. vek od 17. do 1991. nije samo plod osjetke kojom se izbegava konvencionalna hronologija, već način da se ukaže na presudni značaj ove 2 revolucije koje su oblikovale istoriju proteklih 200 godina. Uprkos Prvom svetskom ratu kao vododelnici 2 veka, čitav ovaj period može dakle biti tumačen kao doba revolucije, započeto rušenjem Bastilje, da bi prema samorazumevanju ruskih bolševika bilo dovršeno jurišem na Zimski dvorac, kojim će se konačno ostvariti neispunjeno obećanje o slobodi, jednakosti i bratstvu. Oslonjeni na veru u znanje zakona i istorije, bolševici su sebe videli kao aktere tog drugog čina svetskoj istorijske drame, kao nove jakobince, kojima je stoga stalno za leđima išla Avet Terminora i 18. Grimera. Jasno vidljive iz današnje perspektive, analogije između ove 2 revolucije ne obuhvataju ocenu njihovih rezultata, niti intelektualnih i političkih tradicija koje one obličavaju. Sada, kada je zavesa nad ranom kratkog 20. veka spuštena, čak i marksisti poput Hobsbauma priznaju da su ideje francuske revolucije naživele bolševizam, iako tvrdi da je oktobarska revolucija imala dublje i globalnije posledice nego njen francuski predak. To je citat iz Hobsbauma. Kritikujući upravo te praktične posledice i ideologiju koja ih je proizvela, jedan drugi istoričar revolucija, Martin Malija, je znatno oštrio u svojoj oceni. Po njemu, Crveni oktobar nije više putokaz koji bilo gde vodi. On sada ukazuje samo na veliki slom 89. i 91. godine. Većina sveta sada ide svojim putem, kao da se 17. godina nije nikada ni desila, svi njeni rezultati su poništeni, a pretpostavke odbačene. To je citat iz Malije. Slične ocene, poput one da od režima koji su rođeni iz oktobarske revolucije nije preostalo ništa sem onoga što su ti režimi poricali, kako kaže François Fillet, mogu se u nedogled ovdje citirati, ali nemam namjeru da se upuštam u nužno pogrešan pregled teorijskih i političkih debata o smislu i dometima onoga što se obično naziva sovjetskim eksperimentom. Nezavisno od ocena koje se kreću u širokom rasponu od romantične predstave o herojskom jurišu na nebo, preko opisa tragedije do dijagnoze ćorisokaka istorije, može se tvrditi da je danas opšte prihvaćeno uverenje prema kome je sovjetsko iskustvo neopozivo stvar prošlosti. Ova, na prvi pogled, trivijalna konstatacija da je jedna epoha u svom istorijskom obliku okončana, ne znači da smo oslobođeni potrebe i zadataka njenog razumevanja. Takođe, ona ne podrazumeva da su sporovi o teorijskim paradigmama i metodološkim pristupima interpretaciji te epohe okončani, te da nam preostaje jedino njena detaljna arhivsko-događajna rekonstrukcija, što je slučaj sa francuskom revolucijom u osnovi. Fillet je 80. godina napisao da je ona završena i upravo taj završetak omogućuje čitav projekat Pierre Nore i saradnika da
se bave samo sada mestima pamćenja, to jest da pokušavaju da rekonstruišu historiografije Francuske revolucije, a o samom događaju i teorijskim pristupima tom događaju nemaju mnogo novog da kažu, ili gotovo ništa. U slučaju Oktobra smatram da možemo govoriti o budućnosti sovjetske prošlosti, što sam pokušao da pokažem u jednom zborniku koji je objavio treći program i u kome su tekstovi o različitim i rivalskim pristupima epohi socijalizma, koji je za starije generacije, u koje ja spadam, nažalost, da se poslužim Asmanovom distinkcijom, još deo komunikativnog, a ne kulturnog pamćenja. Naravno, za razliku od vremena poznog socijalizma, koji još svi, ili bar većina od nas, pamti kao životno sopstveno iskustvo, Oktobarska revolucija je deo kulturnog pamćenja, koji je decenijima služio kao temeljni mit, ili utemeljujući mit, ne samo sovjetskog društva, već i većeg dela međunarodnog radničkog pokreta. Iako je o ruskoj revoluciji ispravnije govoriti u množini, jer je reč o nizu revolucija koje počinju iznuđenim ograničenjem samodržavlja 1905. njegovim slomom februara 17. bolševičkim preuzimanjem vlasti u oktobru, građanskim ratom do 1921. godine, te novoj revoluciji odozdo, koju je industrializacijom i kolektivizacijom zemlje inicirao Stalin krajem 20. i tokom 30. godina. Dakle, reč je o revolucijama koje obično zbirno označavamo singularno. Novija, uprkos tome što novije istorije ruske revolucije koriste različite hronološke okvire. Onih 10 dana koji su potresli svet, kako je po naslovu Reedove knjige, oktobra 17. godine, ostaje ono simboličko središte čitavog ovog istorijskog procesa i njegov utemeljujući mit, kao što je 1991. godina koja označava njegov konačan kraj. I sad ova potreba za izdvajanjem nekog događaja ili zbivanja kao trenutka mitskog rađanja društvene zajednice, političkog sistema ili grupe, nije nešto što je specifično samo za sovjetsko utemeljenje sopstvenog porekla u oktobru 1917. U nultoj godini ne samo jedne zemlje, već i čitavog, kako se to zvalo, progresivnog čovječanstva. Naprotiv, sve revolucije služe kao markeri novog početka, koji je u francuskom slučaju bio tako radikalan da je uveden novi kalendar koji razgraničava jasno stanje pre i posle 1789. Ovaj mitsko-simbolički status revolucija odražava se ustanovljenjem i redovnih rituala kojima se u danima praznika revolucije obnavlja to sveto vreme nasuprot profanom svakodnevnom trajanju. Protokom vremena, godišnjice, naročito one okrugle, postaju posebno značajne jer se nizom prazničnih rituala obnavlja kolektivno pamćenje, reprodukuje kohezija zajednice i potvrđuju vrednosti oličene u događaju koji slavimo. Pošto govorimo o revolucijama, podsjetit ću vas na obeležavanje 2 veka od francuske revolucije, koje stariji među nama još pamte, a ne na ovdašnji primer proslave 6 vekova od Kosovske bitke koja je održana iste te 1989. godine. U pažljivo koncipiranom scenariju proslave, tadašnji francuski socijalistički predsjednik Mitterrand okupio je 14. jula u Parizu brojne svetske državnike, otvorio novu zgradu opere na trgu Bastilje i staklenu piramidu u dvorištu Louvra, a posle velike vojne parade trgovi i ulice
Pariza su otvorene za karnevalsko slavlje uz baklje, vatromet i muziku. Osnovna poruka tadašnje proslave sadržavala je naglašavanje kontinuiteta ideja francuskog republikanizma, vrednosti demokratskog društva i univerzalnost deklaracije o pravima čoveka i građanina, čiji je značaj istaknut na fonu krvavog sloma demonstracija u Pekingu nekoliko meseci prije toga i početkom tranzicije u zemljama Istočne Evrope. Mislim da je i moj sadašnji institut u prethodnom životu Instituta za međunarodni i radnički pokret, poslednji skup Marks i savremenost posvetio upravo 89. francuskoj revoluciji. Toliko je to bio značajan jubilej i iako je knjiga, to je svetska referata, ima Marks i revolucija, u stvari je bilo znak da je Tocqueville zamenio Marksa 89. godine. To da ja sada na 100-godišnjicu oktobarske govorim, a ne pravimo skup i ovaj zgodnik pokazuje da smo za ovih nekoliko desetina godina dosta skromnije nastupamo. Dakle, ova selektivnost koju sam pokušao da ukažem tokom proslave dva veka francuske revolucije, ta selektivnost, dakle, u reprezentaciji prošlosti tokom jubilarnih godišnjica nije nikakav izuzetak, već pravilo. Kao što kažu jedan istoričar, citiram ga, kao što to istoričari dobro razumeju, komemoracija prošlosti je uvek fundamentalno oblikovana politikom današnjice. Imajući to u vidu, možemo se vratiti Rusiji i obeležavanju jednog veka oktobarske revolucije, čija je godišnjica po novom kalendaru 7. novembra. To je pre nedelju dana. Ako pogledamo zvaničnu internet stranicu Vladimira Putina, predsjednika Ruske federacije, vidjet ćemo da je on 7. novembra, dakle na 100-godišnjicu revolucije, imao skroman radni raspored, za razliku od našeg predsjednika, pretpostavljamo. Održao je jednočasovni sastanak sa članovima Komisije za vojno-tehničku saradnju sa inostranstvom o prodaji ruskog oružja, potpisao jedan dekret o humanitarnoj pomoći Vijetnamu i sastao se sa predsjednicom Federalne službe za zaštitu potrošača i ljudskog blagostanja, sa kojom je razmotrio problem zaštite stanovništva od širenja epidemije malih oboljenja. Dakle, glavna vest tog dana je odsustvo bilo kakve pominjanja 100-godišnjice revolucije. Dan koji je decenijama slavljen vojnim paradama, masovnim mitinzima, prigodnim govorima i priredbama, iz praznično sakralne temporalnosti prenesen je u ravan svakodnevnice radnog dana. Ovo upadljivo ćutanje ruskog predsjednika je rečita manifestacija da država koju on predstavlja oktobar 17. ne smatra više simboličkim resursom koji bi bio upotrebljiv u konstituisanju istorijske samosvesti ruskog društva. S druge strane, pak, zbog svetsko-istorijskog značaja 17. godine i njenog mesta u kolektivnom pamćenju, ruske političke i kulturne elite nisu mogle baš da potpuno ignorišu njenu 100-godišnjicu. Ova nelagoda rođena u ambivalenciji između ćutanja i obeležavanja godišnjice razrešena je svojevrsnom podelom posla između državnog greha s jedne i ruskog istorijskog društva, jedne državne nevladine organizacije, koja je Putinovom direktivom od 19.12.2016. zadužena ne samo za planiranje i koordinaciju niza aktivnosti memorijalizacije jubileja, poput organizovanja izložbi, naučnih skupova, izdavanja arhivskih materijala, emitovanja televizijskih i dokumentarnih serija itd., već i za formulisanje, kako
u tom dekretu piše novog kulturno-istorijskog standarda koji je okvir za interpretaciju celokupne ljudske prošlosti. Inače, Rusko istorijsko društvo je ogromna organizacija na čijem čelu je Sergej Nariškin, koji je tog trenutka kada je izabran za predsjednika Ruskog istorijskog društva bio predsjednik Dume, Skupštine, a danas je direktor spoljne obaveštajne službe. Inače po obrazovanju doktor ekonomije, ali predsjedava Ruskim istorijskim društvom. Dakle, taj novi kulturno-istorijski standard, vratit ću se sad na njega. On je ranije pomenut u jednoj Putinovoj inicijativi za pisanje jedinstvenog udžbenika istorije i zamišljen je kao sredstvo za potvrdu ruskog nacionalnog identiteta i osobitog kulturno-istorijskog koda, kako kaže Putin, te predstavlja važan deo onoga što ja nazivam politikom istorije ili istorijskom politikom. Sada ću reći nekoliko reči o tom konceptu istorijske politike, a da ne ulazim u terminološke sporove, različite određenja i istorijat samog koncepta. Ja njime označavam niz aktivnosti političkih elita koje su usmerene na upotrebu prošlosti u procesima legitimizacije vlasti, političke mobilizacije pripadnika neke zajednice i normativno određenje njihovog identiteta. Dakle, taj pojam se razlikuje od onoga što se obično naziva politizacijom istorije kao direktnom zloupotrebom istorijskog znanja i politika istorije je znatno širi koncept od politizacije istorije, jer on obuhvata niz sistematski razrađenih aktivnosti i mere države pomoću kojih se između ostalog kreiraju obrazovni programi istorije, formiraju naučne institucije i finansiraju njihovi projekti, zakonski određuju državni praznici, reguliše upotreba rituala, simbola i komemorativnih praksi koje prošlost čine prisutnom u sadašnjosti. Ona je ključni deo politike identiteta, takozvane, jer su tumačenja prošlosti osnovni sadržaj identitetskih narativa, a hegemonija jedne od države podržane reprezentacije prošlosti čini je različitom od znatno opštije koncepta kulture sećanja, na koji pored nosilaca vlasti utiču i brojni drugi akteri, te je kultura sećanja po svojoj strukturi nužno pluralistička. Potreba za redukcijom ovog pluralizma u sećanju na prošlost i uspostavljanju dominacije jedne interpretacije prošlosti u javnoj sferi srazmerna je krizi koja potresa neku zajednicu, te se vlast okreće potrazi za onim tumačenjima, aspektima i simbolima prošlosti koji se mogu upotrebiti u konsolidaciji društva. Primer Rusije je u tom pogledu veoma ilustrativan. Kako slom carinskog, tako i sovjetskog režima suočio je ondašnje i sadašnje njene političke afere sa nužnošću, dakle, reinterpretacije celokupne nacionalne prošlosti. To jest, sa nužnošću da formulišu neku vrstu istorijske politike ili politike istorije. Ovde se neću upuštati u razmatranje načina kako su Lenin i njegovi savjetnici rješavali ovaj zadatak uz pomoć marksističkog tumačenja prošlosti kao istorije klasne borbe, u kojoj je njihovo osvajanje vlasti bio nužan korak ka komunističkom kraju istorije. Pomenut ću samo da je Lenin već na prvu godišnjicu revolucije pokrenuo ambiciozni projekat spomenične propagande, kako je on to zvao, te da je na 7. novembra 20. godine, na trogodišnjicu revolucije, organizovana masovna repriza juriša na Zimski dvorac. Ova rana teatralizacija revolucije i njena kasnija
filmska reprodukcija, razmatrane su u brojnim radovima o boljševičkim praznicima. I predstava o oktobru koji danas mi imamo u velikoj meri je određena gledanjem, na primjer, Eisensteinovog filma iz 27. godine na 10-godišnjicu oktobra, i to su predstave o tom događaju koje najduže žive i ostaju u sećanjima. Dakle, u svakom slučaju, ne ulazeći u detalje teatralizacije revolucije, opisa toga kako su 20. godine 30-40 hiljada ljudi u Piteru organizovani da ponove repriziraju Juriš na Zimski dvorac, kako bi u sećanjima generacija ta slika dobila na živosti i ostala upečatljiva. To, dakle, ostavljam po strani. I to je zasebna tema. Ovde mene interesuje problem sa kojim se suočila Rusija posle raspada Sovjetskog saveza. Problem koji je, po mom mišljenju, sažeto formulisao François Furet. On kaže, kao i Nemci pre njih, Rusi su onaj drugi veliki evropski narod koji je nesposoban da da smisao svom 20. veku. I zbog toga je nesiguran u vezi sa čitavom svojom prošlošću. Kraj citata. Pošto je, dakle, oktobarska revolucija decenijama predstavljala središnju tačku sovjetskog istorijskog narativa, jasno je da, kako kaže Olga Malinova, jedna danas savremena ruska politikološkinja, jasno je da bez reinterpretacije tog događaja nije bilo moguće konstituisati novu smisalnu schemu koja bi objašnjavala, kojom bi se objasnila veza između kolektivne prošlosti, sadašnjice i budućnosti. I to se videlo odmah na početku nove Rusije, čak pre nove Rusije, videlo se tokom perestrojke Gorbačova. Jer je Gorbačov tokom perestrojke, odbacujući dotadašnji model sovjetskog društvenog razvoja, pokušao da proslavu 70-godišnjice revolucije, 1987. To je poslednja velika godišnjica koja je slavljena, iskoristi kao priliku za poziv na izgradnju istinskog socijalizma putem povratka leninskim izvorima. Posle njegovog neuspeha, novo rukovodstvo Ruske federacije insistiralo je na diskontinuitetu sa sovjetskom prošlošću. Uprkos tome što je Ruska federacija bila pravni naslednik Sovjetskog saveza. Epoha bolševizma je za Borisa Jelcina predstavljala tragičnu istorijsku grešku kojom su prekinute reforme pozno-imperijalne Rusije, koje se sada izgradnjom demokratskog političkog sistema i tržišne ekonomije posle 70 godina moraju dovesti do kraja. Slamanje otpora komunističke nomenklature ovim reformama nije značilo da široki slojevi stanovništva koji su socijalizovani, odrasli i vaspitani u sovjetskoj epohi rado plaćaju cenu tih reformi, niti da se mogu lako pomiriti sa potpunim obesmišljavanjem čitavog posle revolucionarnog perioda društvenog razvoja. To su ovi stariji ljudi govorili, ali kaže nama u čemu je naš život prošao. Kad je čitava stvar zareša, čemu je sve ovo bilo. Kritička dekonstrukcija bolševičkog tumačenja prošlosti tokom 90. godina je zadovoljavala veliki deo ruske inteligencije, ali ne i široke socijalne slojeve koji su se izloženi šok terapiji nostalgično okretali slici stabilne i sigurne prošlosti. Artikulišući njihovo socijalno nezadovoljstvo i resentiman zbog gubitka statusa supersile, komunistička partija je uspešno koristila sovjetsku simboliku, poput praznika godišnjica revolucije, za protestnu mobilizaciju stanovništva. Dakle, revolucija u postsovjetskom tom periodu celih decenija je bila simbol koji je bio, se mogao koristiti za protestnu mobilizaciju stanovništva.
ugrožen od Đukanova, Jelcin je to shvatio i zauzeo pragmatičan stav prema praksi obeležavanja i praznovanja revolucije. Prvi njegov korak u tom pravcu 1992. godine bio je ograničen na smanjenje dvodnevnog na jednodnevni neradni praznik. Naime, dan velike oktobarske revolucije slavljen je 7. i 8. novembra i to je bilo 2 neradna dana. 1992. to je smanjeno na samo 7. novembar. Sledeći Jelcinov korak je bilo preimenovanje samog praznika. Spomen na vojnu paradu koja je uprkos nemačkim napadima pred Moskvom bila održana 1941. godine, 7. novembra 1995. godine proglašen je danom vojničke slave. Dakle, u drugom koraku, 7. novembar je proglašen danom vojničke slave u spomen na poznatu vojnu paradu koja je održana u Moskvi 1941. godine, kad su Nemci već bili na ulazu. Ipak, već naredne godine, zbog Staljinove uloge u organizovanju ove vojne parade, kao i zbog izbornog uspeha komunista na Skupštinski 1995. i njihovog vođe Đukanova na predsjedničkim izborima 1996. godine, Jelcin je predsjedničkim ukazom 7. novembar preimenovao u Dan sporazumevanja i pomirenja. Time je krug zatvoren. Dan koji je u kolektivnom pamćenju decenijama označavao simbol društvenog sukoba, pretvoren je u svoju sadržinsku suprotnost, afirmaciju ideala saradnje i pomirenja. Vezan za stari datum, ovaj novi normativni sadržaj praznika teško da je mogao biti brzo usvojen. Pod novim imenom nastavila je i dalje da živi stara praznična simbolika koja je animirala sovjetske nostalgičare i sve starije članstvo komunističke partije. Kao što primećuje Ilja Kaljinin, u procesu preimenovanja praznika radilo se ne toliko o smeni simboličkog režima istorijske komemoracije, koliko o stremljenju da se minimalizuje mogućnost protestne političke mobilizacije koja je još uvek povezivana sa praznovanjem revolucionarnih godišnjica. Dakle, praznik je trebao biti pacifikovan u socijalnoj toj društvenoj sferi i promenom imena u Dan sporazuma i pomirenja je uviđeno jedno od važnih sredstava pacifikacije. Sad prelazim na post-jelcinovski period. Stabilizacija postsovjetskog režima pod predsjedničkim mandatima, pošto ih je bilo više, Vladimira Putina, umanjila je značaj društvenih protesta koji su se pozivali na komunističku simboliku, te je 7. novembar 2005. godine izbrisan iz prazničnog kalendara i pretvoren u obični radni dan. Dakle, od 2005. godine 7. novembar više nije praznik. Istina, evo sad će doći na to. Istina, praznovanje saradnje i pomirenja koje je bilo vezano za Dan sporazumevanja nije izostalo, već je samo za 3 dana odvojeno od godišnjice revolucije novim praznikom koji se zove Dan narodnog jedinstva i koji je na inicijativu dvojice poslanika Jedinstvene Rusije i Vladimira Žirinovskog odlukom Dume koji se slavi 4. novembra. To je ovo što Nikolić kaže sasvim umesno. Od 7. došli smo do 4. novembra i Dana narodnog jedinstva. Izbor ovog datuma je obrazložen pozivanjem na događaje iz davne 1612. godine, kojima je, kada je narodna vojska pod vojstvom trgovca Minjina i kneza Požarijskog počela oslobađanje Moskve od poljsko-litvanske vladavine tokom vremena smutnje.
smutno je od vremja, 1598. do 1613. Sporovi u javnosti o hronološkom kalendarijskom datiranju tog događaja, kao i crkvenog praznika ikone čudotvorne Kazanske Bogorodice, ukazivali su na to da je datum praznika izabran s ciljem da se napravi mali otklon od 7. novembra, a da se istovremeno zadrži semantika jedinstva sadržana u prethodnim postsovjetskim praznicima. Dakle, sam izbor četvrtog je osporavan, pošto je jako komplikovano se snaći u kalendarijskim, novim i starim kalendarijskim računanjima vremena, ali je ideja bila da se 7. novembar potisne četvrtim, dakle da se napravi malo pomeranje od 3 dana, a da se jedinstvo koje je bilo kao ideal već sadržano u danu sporazumevanja i pomirenja prebaci na dan narodnog jedinstva. Pored naglašavanja vrijednosti jedinstva naroda, novi praznik je imao jasnu državotvornu referencu. Događaj koji se njime obeležavao bio je uvod u ustoličenje dinastije Romanovih 1613. čiji je posljednji izdanak abdicirao 17. Širenjem hronološkog okvira za 4 veka jasno je umanjen značaj decenije sovjetskog perioda kao jedne istorijske epizode u kontinuiranom razvoju ruske državnosti koja je bez postojanja čvrstog jedinstva naroda podložna smutnjama poput onih koje su pratile smenu dinastija ili nestanak Romanovih. Često naglašavajući u svojim govorima nužnost jedinstva i saglasnosti, sporazumevanja, Putin se nije distancirao samo u odnosu na sovjetsku epohu ispunjenu klasnom borbom, već i epohu burnih 90. godina i vladavinu svog prethodnika Borisa Jelcina. Utvrđujući novi praznik, on kao da poručuje, sad citiram jednog autora, sada je došlo vreme za obnovu onoga što se prikazuje kao organska nacionalna tradicija, čiji je glavni junak jedinstvo, kontinuitet i nasleđivanje hiljadugodišnje istorije ruske državnosti i nacije. I sad ovo što sam skicirao, promene prazničnog kalendara, ta skica predstavlja samo mali deo šire koncipirane istorijske politike savremene Rusije. Reinterpretacija daleke i bliske prošlosti u istorijskim udžbenicima, isticanje istorijskih ličnosti kao uzore današnjim i budućim generacijama, diskurzivne prakse oblikovanja nacionalnog identiteta, reprezentacija i memorializacija određenih segmenata prošlosti itd. čine znatno veću celinu u kojoj je označavanje i praznovanje određenih dana samo jedan ne najvažniji deo. Ali za usvajanje nove kulture praznika potrebno je vreme. Prema ovogodišnjem ispitivanju javnog mnjenja, čak 43% građana Rusije ne zna ni šta slavi 4. novembra. Za postsovjetske generacije istina ni 7. novembar nije ispunjen nekim posebnim istorijskim značajem i simboličkim značajem. U oba slučaja najveće interesovanje je vezano za činjenicu da se tog dana ne radi. Ipak, vekovni jubilej oktobra nije bilo moguće ignorisati. On se, po rečima Putinovog predstavnika za štampu, Peskova, čini se zove, Dimitrije Peskov, čovjek sa sadom. Po rečima Dimitrija Peskova, dakle, taj jubilej se morao obeležiti, ali ne i slaviti. Tu je distinkcija jasna. Ako ostavimo po strani
rezultate naučnih skupova tokom obeležavanja, koji će biti tek naknadno nam dostupni, možemo zaključiti da je u ruskoj javnosti jubilej revolucije iskorišćen za širenje i učvršćivanje poruke o jedinstvu i državotvornosti, koje su po svojoj osnovnoj intenciji sadrže afirmaciju antirevolucionarnog duha. Dakle, jubilej revolucije poslužuje za afirmaciju nečega što je antirevolucionarno. Revolucija koja je nekada smatrana lokomotivom svetske istorije, danas je podzemna kritica, čijeg dovaljenja se treba pažljivo čuvati. U ruskoj politici istorije, kako je to već davno zapaženo, ratna pobjeda u Drugom svetskom ratu, a ne revolucija, postaje onaj ključni istorijski događaj koji predstavlja novi utemeljujući mit. Odbrana tekovine te pobjede u odnosu na spoljašnje okruženje s jednim i unutrašnje afirmacije jedinstva, državnosti i hiljadugodišnjeg kontinuiteta s druge strane predstavljaju osnovna dva stupa Putinove politike istorije. Konzervativni karakter tog stanovišta, na mišljenju realnosti, ističe, je kontrarevolucionaran u onom smislu u kome kontrarevolucionarnost određuje Joseph de Maistre, kada ukazuje na politiku, poželjnu politiku koja nije revolucija naspram nečega, već suprotno samoj revoluciji. Znači, nije une révolution contraire, mais le contraire de la révolution. Jel? To se može da zaveri. Dakle, contraire de la révolution. I time bih završio, da vidimo samo. Time bih završio dajući samo jedan citat sa proslave Dana narodnog jedinstva, koji je izgovorio Vjačeslav Mihajlov, ovogodišnji dobitnik nagrade za uticaj na jačanje ruskog jedinstva. Naš inače kolega po struci. On se obraćajući se Putinu rekao: vi ste možda jedinstveno prvo lice u istoriji naše državnosti, koje nije demonizovalo ni carinske ni sovjetske periode. Nasuprot tome, vi ste ponovo uspostavili sponu vremena, otvorili put pomirenja. Vi stvarate sliku Rusije kao harmonične, složne, cvetajuće civilizacije. Vi ste dali snažan poticaj povratku izvorima ruske filozofije, stvaralačkom nasleđu celog ruskog zarubežja i upravo stoga vas opravdano nazivaju ujediniteljem pokoljenja. Osim Mihajlova, koji je to izgovorio, tu su bili i 7 stranih državljana, među kojima je bio i Tomislav Nikolić. I čak 2 slovenačkih političara, što naša štampa nije primetila. Dakle, 7 stranih državljana je nagrađeno ordenom prijateljstva. Koji 3 Jugoslavije? Moram priznati da Tomislav Nikolić, makoliko je istakao, je bio inspirisan i makoliko je istakao da je, citiram ga, Vladimir Vladimirović nužan svetu, nije u svojoj inspiraciji i govoru dostigao laureata Mihajlova od pohvala. Hvala. Hvala vam puno na ovom jako inspirativnom predavanju. Pre nego što da otvorim panel, prosto ne mogu da se suzdržim, imam nekoliko digresija. Dilema i pitanja. Tako je. Da, što se tiče ovog novog praznovanja, mislim da je Putin odavno počeo sa sinkretizmom. To se vidi i na simboličkom nivou, dakle šapke oficira koje sadrže i dvoglavnog orla i petokrake, kuler u Kremlju na kojima nisu skinute petokrake, a dodati su orlovi na onaj muzej na Crvenom trgu, istorijski. Mislim da je tu onda himna, naravno, sovjetska muzika, nove reči koje se malo razlikuju da bi se sa novom ideologijom uklopile.
I čini mi se da na neki način smo se i mi umešali u ovaj ruski sinkretizam, time što smo Ruse oslobodili od tabua građenja spomenika i uopšte pozivanja na Prvi svetski rat van konteksta revolucije. Jer oni su u jednom trenutku prestali da govore o revoluciji, ali su se i dalje stideli belih i tako dalje. Onda su Srbi sa svojim mitom o carom Nikolaju, kao spasitelju Srbije, i naravno otvaranje spomenika pre 3 godine je čini mi se dosta dobro poslužilo da se u samoj Rusiji malo ispegla ideološki ta stvar. Jer Srbija je dosta sada i medijski tamo u fokusu. Sa druge strane, ovo me vodi na jednu drugu priču vezanu za revoluciju, a to je sadašnja velika debata koja je nastala u Rusiji oko filma Matilda. Film je, konzervativci ga kritikuju zbog toga što car Nikolaja predstavlja kao običnog čoveka koji je imao švaletnu balerinu, jeste. Ili ljubavnicu lepše. Da, ipak da. Kontekst je to da je švaletka. Sve u svemu... Kako Putinu to ne sve? Suština je interesantna jedna, da, možda i zbog toga, ali interesantna je jedna druga stvar. Ja sam čuo preko, pošto sam na ovim ruskim društvenim mrežama, konspirološka teorija levičara, znači od anarhista do ovih limonovljevaca, nisam Limonović što rekao, ali bolševici i, ne znam, komunisti i tako dalje, kažu da se zapravo ova Poklonskaja, koja je državni tužilac postala poznata, jeste sa Krima, sad je ona i narodni poslanik, da je ona napravila toliko, da je država zapravo stoji iza toga što je napravila toliku frku oko Matilde, da bi se govorilo o caru Nikolaju kao žrtvi kinematografije, ne žrtvi bolševika, a da se zapravo, da se time izbegne, da se priča o Lenjinu i o uspešnosti revolucije, čime se vraćamo na čoveka sa satom i zapravo u današnji kontekst, gde se revolucija vidi kao opasna stvar. Dakle, na revoluciju se pozivaju, na uspešnost revolucije se danas pozivaju i ruski komunisti, koji su, znači govorimo antisistemskim, i nacionalisti, i liberali. I još jednu stvar koju sam hteo da kažem, ispod toga upravo država pravi taj mit, dakle, uspešnost Drugog svetskog rata i latentno zapravo rehabilitacija Staljina, nasuprot Lenjinu koji uništava kontinuitet dinastije. Interesantno mi je bio jako, pre nedelju dana sam čuo Duginov komentar o revoluciji. On je naravno sve to upakovao u svoju koncepciju koju razvija četvrtopolitičkoj teoriji. Govori da u Rusiji postoje 3 interpretacije dominantne revolucije i da su sve 3 propale i da ih zato treba zaboraviti, da zapravo Rusi danas ne znaju šta da misle o revoluciji. Dakle, da bilo koga u Rusiji pitate šta je revolucija, svako ima svoje mišljenje, ali vrlo brzo bi se međusobno 2 ili 3 čoveka odmah posvađali i ne bi nikad došli do konsenzusa. Dakle, jedno je liberalno stanovište, u februaru je sve krenulo fantastično, Rusija je izbacila carizam, počela je da se reformiše, ali onda su došli zbog bolševici i upropastili stvar. Onda levičarsko tumačenje da je bolševička revolucija uspešna, Dugin kaže, ona se razbila na sraman način 89. i 91. dakle, raspadom Sovjetskog saveza, i da je treće tumačenje koje je dominiralo u dijaspori, ali i kod ruskih nacionalista u manjoj meri u samoj Rusiji, da je revolucija, naravno, da je Lenjin izdajnik koji je došao ovim blindiranim vozom, i sve se on kaže da sve te 3 treba staviti ad acta teorije i da zapravo rusko društvo tek treba da porodi novu teoriju o smislu, o filozofskom smislu bolševičke revolucije. Evo, izvinjam se što sam ovoliko vremena uzurpirao, samo sam prosto izgledan. Samo moram ja da reagujem, izvinjavam se, pošto u dogovoru sa, kako bih rekao, ovome, pominjali smo i prosto zamolio bih, ako možeš, molim te, sa par minuta, ono što smo pominjali, a to je recepcija ili nerecepcija na zapadu. Taj deo uopšte nismo imali ovde, a mislim da je vrlo bitno za ljudi, ja bih volao da imali konferencije, imali filmova, koliko ja znam da si pratio to, uključujući knjige
zbornike, da li je toga bilo, prosto da je taj segment poveća. Ajde da počnemo od toga. Na zapadu, ono što zovemo zapad je bilo gotovo isto koliko i u samoj Rusiji. U Rusiji je napravljeno nekoliko velikih konferencija, naravno o materijalima će tek biti reći kad to bude objavljeno. Na zapadu, u Americi naročito, je bilo nekoliko također velikih konferencija. Jedna je okupila najznačajnije istoričare Rusije i sovjetskog perioda. Još mislim da traje. Tako da, između ostalog, u MoMI, u Njujorku i u Kraljevskoj Royal Academy of Arts, umetničke galerije i Kraljevskoj u Londonu, održane velike izložbe ruskoj umetnosti 20. godina. I tu je paradoks, te izložbe su veoma bile posećene i dobro primljene. Jedan od komentatora Guardiana, koji se nedavno čitao, se zgražavao zašto toliko obožavaju bolševičku propagandu iz 20. godina. Što je bukvalno tačno, pošto ljudi smatraju da avangarda koja je kasnije potisnuta nije bila bolševička. Naprotiv, avangarda je obožavala revoluciju zato što je revolucija nulta godina i početak novog, uništenje svog starog. Maljević je čak mislio da treba sve muzeje uništiti, dopadašnje i tako dalje. Kasnije sudbina avangarde i socijalističkog idealizma je nešto drugo. Ali uglavnom te izložbe, veliki skupovi su održani i objavljeno je desetine knjiga. Tu su izdavači vođeni komercijalnim razlozima, tempirali da to bude novembar, oktober, novembar, avgust. Ja sam neke od tih knjiga nabavio i nešto i čitao, ne vidim da postoji nešto u teorijskom smislu, novo sam jedno, koju preporučujem toplo, ali koja ima jednu veliku manu, dugačka je, debela je 1100 stranica. Inače, odlično. Pa napisao je Jurij Sleskin, profesor na Berkeliju, inače Sljoskin na ruskom, jedan istoričar mlađe generacije moje godište. Sjajan istoričar, to je knjiga koja se zove House of Government, a predstavlja sjajan pokušaj da se istorija bolševizma sagleda iz istorije jedne kuće koja se zove Kuća na obali, dom na Berježnoj, na ruskom, koja je 30. godina izgrađena za sovjetsku elitu. On je pratio biografije i način života, sisteme vrijednosti, generacijske razlike stanovnika te kuće i napravio je fascinantnu knjigu koja je mešavina historiografije akademske ozbiljne sa izvorima i književnosti, tako da je porede često sa ratom i mirom i sa život i sudbinom i osnovom. Ta knjiga je, kažem, sada najcenjenija, o njoj se skupovi organizuju i tako dalje. Ostale knjige su uglavnom manje značajne, ne vidim da je nešto posebno novo u teorijskom smislu. I to je onaj problem koji bi se ja ovdje nisam bavio, pomenuo sam onu zbornik budućnost sovjetske prošlosti, to je ta debata između različitih teorijskih pristupa. Ta debata još traje, mada takozvana kulturna istorija ili kulturni oblik je doveo do primata kulturne istorije, a ne političke i socijalne istorije revolucije. To je to. Sa vašim
intervencijama se mislim, moram priznati da sa ovim što ste poslednje rekli o Buginu, da je to jedna od retkih stvari među kojom se kad je ono pitanje slažem. Prosto, i to je ovaj problem koji sam i ovde pomenuo na zapadu, ne postoji, i to je velika razlika u odnosu na tumačenje francuske revolucije, ne postoji jedna teorijska paradigma koja je konsenzualno prihvaćena od strane ljudi koji se bave ruskom i sovjetskom prošlošću. Ono što postoji, to su otprilike ta tri stanovišta. Februar, oktobar kao zavera, monarhizam, februar i oktobar. Ono što je problem i što mi se čini je problem i za sadašnju vlast koja insistira na kontinuitetu je činjenica da neke uporišne tačke za naglašavanje tog kontinuiteta se teško nalaze. I odatle taj ideološki sinkretizam. Ja uopšte mislim da je sadašnja ruska vladajuća garnitura nema nikakvu ideologiju. I u tom smislu nisu mnogo različiti od nekih drugih elita koje vladaju, ali naglašeno su sinkretične, pozivaju se obično na pragmatični realizam, ali imaju potrebu da se legitimišu sa ideološkim vrednostima. Sad selektivno koriste postmodernistički iz različitih perioda različite vrednosti. Ne opiru se na monarhističku tradiciju iz jednostavnog razloga što je Ruska federacija republika, ali s druge strane i ličnost na koju bi se mogli opirati je ličnost koja je u samoj ruskoj tradiciji frezirana i smatrana slabom, sam kod nostalgičara ili emigracije. Nikolaj je abdicirao i Nikolaj nije bio omiljen u trenutku abdikacije. U trenutku čak i njegova smrt nije bilo značajan događaj koji je potresao bilo koga. Zato se ističe Ivan Vasiljević, Ivan Grozny. Što je zabranjen taj film u Rusiji, Nikola? Nije zabranjen, ali tu postoji sada jedna velika, kao i u masovnoj kulturnoj produkciji na zapadu. Imate potrebu da se takozvana istorijska politika vodi sredstvima masovne kulture, što je svuda rašireno, i onda su te produkti te masovne kulture dobijaju na značaju koje u osnovi nemaju, ali oblikuju neki pogled na prošlost. Matilda je iskoristila ova Poklonskaja da se afirmiše. Matilda ne derogira mnogo ovoga bivšeg Nikolaja I. Činjenica da je imao ljubavnicu još nije dovoljno da neko izgubi tron, ali pa slaba, onda je tu realistično dosta bilo. Svi izvori o njemu pokazuju njegovu neodlučnost. Druga stvar je što je sada svetac crkve. Pa, on je kanonizovan, ali u vreme kada je on vladao, imate knjigu odličnu Borisa Kolonickog, Tragična erotika se zove, na ruskom, mislim da nije objavljena na engleskom. On je pokazao kako se slika vladarskog doma u Rusiji od pre Prvog svjetskog rata i tokom godina Prvog svjetskog rata radikalno menjala. Zato se knjiga zove Tragična erotika, nema tu erotike, ali ljubav prema vladaru, pomazanom, je potisnuta prezirom preko njegove neodlučnosti, preuzimanjem vrhovne komande, a glasine su išle takve da o uticaju Raspućina i o
naročito Nikolajevoj ženi, koje su bile mnogo strašnije od Matilde Češinske. Između ostalog, postojalo je jako veliko uverenje, rašireno uverenje u ljudskoj javnosti da carica ima u Zimskom dvoricu posebno jednu sobicu kod spavaće sobe gde drži direktnu telefonsku liniju sa nemačkim generalštabom. I da ona njih obaveštava i da zato gube rak. Znači, tu su postojale jako glasine koje su i u štampi aluzije na dvor i na način života, ali je ono što je bitno, dakle, da je on kao simbol vladavine izgubio već tada na nekakav značaj. Tako da vraćati se na njega sem ceremonijalno, tako kao što ga je vratio Jelcin u Piteru, u Cvijekovu sahranio, Petropavlovsku, nije nešto na čemu bi savremena politika mogla igrati. Februar bi bio logičan izbor za demokratsku vlast, republikansku. Ali problem februara je problem što je gubitnički i što je februar završio državnim udarom u kome je izgubljena vlast. Centralna banka Rusije se na februar poziva simbolički, jer simbol centralne banke je simbol grb privremene vlade Kerenskog. To uopšte na rubljama, na ovim, kako se zove, monetama, uopšte ne stoji grb Rusije, već grb Kerenskog bez kruna. Sad, kažem, februar i Kerenski su simboli koji su malo upotrebljivi iz prostog razloga što su gubitnici. Inače, Kerenski ima sjajna knjiga Treba ljubav revolucije, tako se zove, First Love Revolution, o životu Kerenskog koji je, iako je bio gubitnik, dočekao da je i Stalina sahiran. Što i nije bilo loše. Inače, i ovaj Boris Kolonicki je napravio sada novu knjigu o ovome Kerenskom, koji je nastavak o Nikolaju, gde je sjajno isto napisana, gde je pokazao da je već dolaskom Kerenskog na vlast, to je privremene vlade, Kerenski obožavan kao vođa. Tako da, praktično imate taj kontinuitet prenošenja harizme sa carja na privremenu vladu, pa kasnije na Lenina, kult ličnosti već kod Kerenskog je jako upečatljiv i življiv. Tako da taj kontinuitet sa Kerenskim ne ide i ono sa čim ide to je državotvornici. Problem je što je u liku Staljina spojeni državotvornost i komunizam. Tako da ne možete kao to jest elita ruska misli da može, kao u poslastičari da uzmemo kolač, ali nećemo limonadu. Prosto, kad uzmemo, ako se onaj ko se poziva na Staljina kao državotvornica, autorizuje i njegove zločine. I tu je sada ta ambivalencija. Inače, taj praznik nisam pomenuo. 30. oktobra je bio dan prava čoveka, ili već kako se zove u Rusiji, zaboravio sam, i onda je Putin otvorio spomenik memorijal žrtvama političke represije i odličao govor. To pokazuje prosto stalnu postmodernost skoro. Nedavno je posjetio Andrejevu, koja je sad stara. Tako da, eto, to je drugi. Evo, izvolite. Pošto je inspirativno veoma izlaganje, interesuje me procena vaša, pomenuli ste političku mobilizaciju i medija, a sad je već dosta odgovora segmentirano ovim komentarima. Koliko je po vama moguća renesansa te političke mobilizacije ideja? Smo se doći u stvari da ipak je ta levica generalno u Evropi u padu, a inače ja sam posebno bila zapaljena u Francuskoj na postdoku na Sorboni da uopšte nema centra za Balkan istraživanja, tu je Prozazečević, nego svi instituti imaju odeljenje za proučavanje Rusije, to je naravno bilo moje razočarenje, nego sam našla CERN
Pribor dođu. Znači, toliko je ipak interesovanje Zapada. Ali mislim, neka vaša procena i s refleksijama, znači, i prema Zapadu. Ako smo stvarno svedoci opšteg pada ideje levice, ja sam inače zakonska levičarka, jedna od osnivača nevladine organizacije Centra za novi socijalizam koji nije zaživeo, nažalost, a i zato sam emotivno zainteresovana za to, a i stvarno sam bila zapaljena tih par meseci na Sorboni da nema, znači Balkan kao toliko je mnogo rebaruta, a Rusija se posmatra više dimenzija. I ovo mi je zanimljivo i ne znam zašto taj film tako loše dočekao Rusiju. Film je inače mnogo više sad gledan upravo zbog cijela te fame. A inače je predivnost i ja sam to fascinirana. Eto, to je moje pitanje. Meni je isto jedna rečenica, znači film je sporan za njih jedino zato što tajna služba ruska manipuliše sa jednim mladim čovekom, vladarom, koji je zaljubljen i želi da se žene. A u stvari glavni junak je tajna služba, čovek koji, da li to Putinu odgovara sada, znači koji sa njim manipuliše, ne da mu da se oženi, otac mu je davao podršku sa ženom s tom ruskinjom balerinom, ali otac umire, znači to je to, mislim, na zakulisne radnje. Hoće li doći do Proca, pošto vidimo da je i Grčki, Cipras je pokleknuo, on je bio jedina nada da će procvetati ideja socijalne pravde. Dobro, ostaje forma. Nemam. Ne bih komentarisala, znači evo, više kao, dosta ste i dali komentarima, ali evo da je nešto... Nemam odgovor na vaše pitanje, ali ono što mi se čini zanimljivo je da imate jednu situaciju u kojoj su ideje, ideologije, velike priče odavno izgubile mobilizacioni nekakav značaj. Tako da ne verujem u mogućnost nekakve reanimacije, nekakvog učenja globalnog bilo kakvog. Mislim da je u pitanju sada više oživljavanje određene simbolike i korišćenje tih simbola u političko-mobilizacione svrhe, ali da ideje ozbiljne ili učenja doktrine, da smo u tom pogledu u post-doktrinarnom periodu politike. Ali, mislim, nisam stručan za to, tako da nemam nekakav odgovor. Hvala. Vi ste, hvala vam na zaista izvanrednom izlaganju, vi ste se pomenuli, između ostalog, da se postavlja to pitanje, ali na jednom socijalnom nivou, šta sad radimo sa 20. vekom, uslovno rečeno i sudjenom 20. vekom. Pa sam htio to da povežem sa ovim kasnijom pričom o recepciji Svetog Nikolaja II. Gde ste vi rekli da se on dominantno doživljava u Rusiji kao jedna gubitnik i kao samim tim ličnost na koju se ne može pozvati u građenju nove države. Uslovno rečeno nove, ali ovog sadašnjih poredka. Povezao bih to sa i analizom koja je radila i knjigama Natalije Narušnicke, pa i ovde ranije gosta generala Rešetnikova, ali i Marka Markovića o francuskoj revoluciji, gde svi oni govore, pa i sad ne mogu setiti imena ovih ruskih istoričara koji su objavili, čini mi se da 86. i 87. godine u Americi istorije Sovjetskog saveza. I oni svi govore manje više isto. To je da jednostavno i ovamo u Francuskoj, kada je vršena francuska buržovska revolucija, i u Rusiji, kada je bila oktobarska revolucija, da je bila velika propaganda, narod lakoveran, koji bi se donekle moglo porediti sa recimo Amerikancima ili uopšte narodom na zapadu početkom 90. godina koja je apsolutno vera u medijima, što god da mu kažu kako je fascinirati situaciju. Tako da u tom trenutku prosto postoji jedna velika propaganda i onda se menja predstava o carskom domu ili kraljevskom domu, ajde kažemo, u Francuskoj. A da sama slika vladavine Nikolaja II. Je obeležena sa dva vojna poraza. Mislim, ovaj drugi vojni poraz je usledio kasnije, ali ajde nije manjkala ta pobeda, nije bila još okončana, mada mnogi kažu da je Rusija bila na tragu
neke pobjede, u svakom slučaju napredovala retog sloma na vojničkom planu, ali da je obeležena velikim ekonomskim uspehom, velikim demografskim uspehom, paralelno. Dakle, koji do tada nije zabeležen i koji su konstatovali takođe i na zapadu. A što se tiče sada ove reinterpretacije sovjetskog perioda, čitao sam juče, čini mi se, na Novom standardu, Nataliju Narušinsku, koja daje tu jednu novu interpretaciju gde kaže ne opravljavam revoluciju, protiv sam nje, apsolutno protiv, i niti opravljavam represije ni Lenina i Trockija, niti kasnije Staljina, ali prosto uspehe Sovjetskog saveza treba tumačiti u kontekstu onih koji su se pridružili sa Staljingradom. U smislu, oni koji su pobedili u otadžbinskom ratu i koji su tada pristupili, ajde kažemo, novom režimu i novoj vlasti. Dakle, jedna nova vizura sovjetskog perioda i novo tumačenje onih svih uspeha koji će uslediti na industrijskom planu, tehničkom i ekonomskom. Da li to može da bude, da li je to neki okvir koji se sada nudi Rusiji ili je prosto to mišljenje samo pojedinih autora? Pa mislim da je to taj okvir koji je zvaničan. To je pretvaranje pobede u Drugom svjetskom ratu kao ključni argument za uspešnost čitave ruske istorije. Prihvatanjem toga, onda ste u situaciji da Staljina amnestirate zbog te pobede, ali se ne pitate koliko je to pobedi on doprinao, koliko je tu pobedu urazivao svojom politikom. Tako da, što se tiče samog izvora revolucije, to je dosta tumačenje iz savremene perspektive u kojoj mediji, društvene mreže, televizija oblikuju našu svest i političke ponašanje. Rusija s početka 20. veka je zemlja nepismenih. Niko tu ne čita novine. To je zemlja seljaka, tih ovih koji idu da agituju, ima jako malo, čitava bolševička partija je imala manje od 6.000, koliko se sećam, članova u zemlji od 150 miliona ljudi. Prosto imate činjenicu nezadovoljstva socijalno koje je izazvano trajnim nerješavanjem seljačkog pitanja i u Petrovgradu nedostatkom hleba. I sad će neko da kaže i govori ljudi da je postojala administracija koja je vodila računa o transportu tokom prvog rata, da stižu putevi, budu slobodni i da se transportna sredstva dobro organizuju, da se isporučuje brašno, do februarja ne bi ni došlo. Prosto imate jedno nezadovoljstvo koje je dosta difuzno, socijalno, neartikulisano. U tom pogledu toliko neartikulisano, na primjer, da februaru kad privremena vlada uzima vlast, Duma imenuje privremenu vladu, većina stanovništva Kerenskog smatra novim carem. I kaže, on je demokratski car, pa ćemo ga menjati za 3 godine. A dobar deo vojske odbija zakletvu, zato što se u zakletvi vojnoj izbačen je pozivanje na cara, ali se u zakletvi pojavljuje reč gasudarstvo. A za njih gasudarstvo je neodvojivo od gasudarja, od gospodara. I oni odbijaju da polože zakletvu, kaže, mi pa nismo srušili gospodara. One ne razlikuju državu od vladara. Tako da, iz sadašnje perspektive, kada gledate taj period, to je prosto dosta osetljivo da se učitavaju sadašnje okolnosti, a ne da čitate iznutra, iz onog vremena. Jer ima još... Ako nema, već možda pobegneš. Nemojte više. Da se predstavim, pošto je finansista ovde zastupa, Vlada Evropske politike. Pa ja imam nekoliko hvalevano u tim predavanju, imam prosto nekoliko zapažanja. Prvo, zašto se
akademska historiografija uporno na neki način prešutkuje ulogu spoljnog faktora u toj revoluciji. A danas ima toliko, kako bi rekao, arhivske građe i materijalnih dokaza i tako dalje. I kad bi se vratio na francusku revoluciju, sve vreme postoji jedna vrsta, kako bi rekao, idejnog kontinuiteta određenih snaga koji su na neki način imali postice za obe revolucije i Oktobarska revolucija se može i tumačiti kao osveta Rusiji za učešće u gušenju francuske revolucije. Kažem učešću, ne mislim u francuskoj revoluciji, nego Napoleon nije bio samo imperijalni osvajač, on je izvozio revoluciju. Ja sam čitao sovjetske istoričare u vreme, koji su gledali u vreme Sovjetskog saveza, koji sa toliko afirmacije ljubavi noterne govore o Napoleonu i tako dalje. Što je bilo malo čudno i tako dalje. Znači, mi sad ima sad mnogo dokaza i o tome kako je došao Trotski, kako je došao Lenin i tako dalje, kako je to sve finansirano, a na neki način isto nikakve sad teorije zavljene, ima mnogo akademske građe. Kao što mi danas isto imamo ozbiljnu istorijsku građu o tome ko je finansirao naciste. Znači, to ima sad ozbiljna građe. Vi ste pomenuli temu i politika i istorija. Mi sad možemo iz ove perspektive, vi ste kažete naravno, mogu se doneti neki zaključci, ali mi danas, ako vidimo ko finansira i kako finansira islamsku državu i podržava sunitski islam, recimo za razliku svojih ciljeva, mi danas možemo vidjeti da postoje određene znanstvene strukture koje su finansirale i učestvovale u tom jednom kolosalnom projektu. Što kaže Piotr Popov, Zapad je imao apsolutnu vlast u Rusiji 1917-1991. godine. I sad kad se vraća na ovu tu vrstu idejnog sinkretizma, u Rusiji je to, kako bi rekao, moguće, zato što postoji jedna vrsta karakteroloških, tako da kažem, bliskosti. Naprimjer, ja gledam Rusi kad se odigra neka sportska utakmica, oni ako izgube, oni to zaborave i idu dalje i tako dalje. Ostavljam da se napiju. Možda, ali oni su svoje tome, za razliku od nas koji smo podeljeni četnici, partizani i tako dalje. I druga stvar, također bi se složio što ono što rekao Sloba Janković o caru, možemo suditi također iz ove perspektive, jer mi posle 100 godina možemo reći da su ideje Oktobra poražene, da je ideja, to jest monarhije ili ono što je carske Rusije, da je to ipak na kraju pobedilo, ali ta pobeda nije konačna, hoće Rusije se nastavlja ta vrsta idejnog borbe, idejnog rata i tako dalje. Ja lično mislim da je najveći dobitak za Rusije u ovom trenutku upravo to što su Rusi narod koji ne može da živi bez ideja i te su ih ideje vodile u taj idejni avanturizam poput komunizma. Oni su sakranili dve velike ideje, većina Rusa, ideju komunizma i ideju liberalizma i u njihovim glavama vlada parijatizam, poredak u glavi. Ja mislim da je to u ovom trenutku jedna od najvećih prednosti Rusije koja ima. Hvala. Tu apsolutno moram da... Imamo još nekoliko Zečević, pa Gordana Đelić, pa vi, pa Saša Gredić. Hoćemo da revoluciju želiš. Ovo je permanentna revolucija. Trotski, nikad kraja. Što ste pomenuli francusku revoluciju i ovu oktobarsku revoluciju, znači kad je reč o francuskoj revoluciji imate samu revoluciju, imate realizaciju ideja revolucije, a realizaciju ideja revolucije ostvario Napoleon, apsolutno. Znači sam Napoleon je prema revolucijima vrlo ambivalentan, čije ideje on u stvari realizovao vrlo ambivalentan stav. Jer kad su ga pitali o revoluciji, šta on misli o revoluciji, on je rekao pa da je onaj kralj bio normalan, na onaj oložbi opalio jedno, dva, tri topa i rasterio ih s ulica. To je njegova, kako da vam kažem, prezir prema haosu, prema ludilu i tako dalje, a u stvari želja za jedan red, za jednu uspostavljene normalne države. Francuski Stalin. Da, ne, pa nije on francuski Stalin, znači on je realizovao ideja revolucije. Nije on... Ali je uspostavio neke detalje. Sad, ako gledamo to, da li je recimo oktobarska revolucija, da li je Stalin realizovao ideje revolucije i sad je to mrtvo, da li je to baš stav, znači sahranjeno i više od toga nema ništa, ili je i današnja administracija u stvari naslednik
ideja oktobarske revolucije u nekom konceptu države, u nekom konceptu ekonomije, u nekom konceptu kulture i tako dalje. Kao što je DPS nastavak. Kao što je današnja Francuska nastavak na revoluciju, ali i Napoleonove, mislim, realizacije tih ideja revolucije. Malo kilova, ali... Da, pa ja sam htjela iz ove perspektive iz koje je Milan i govorio, dakle iz perspektive samopoimanja i samopredstavljanja, odnosno politike, istorije, načina na koji Rusija danas sebe vidi i kako se to mnogo bolje očitava u već pomenuti popularnoj kulturi, na sportskim manifestacijama, zabavama, filmskoj industriji. Setila sam se da je bila prilika da se to vidi na otvaranju zimskih olimpijskih igara. Ja se to nisam gledala, ali ako se sećaš na koji je način, na primjer tada, pošto je to dopiralo do najvećih broja i Rusa, a i sveta, na koji je način revolucija inkorporirana u tu predstavu. Eto, to mi je, to je sve, nemamo više. Mogu samo da ja intervenišem na ovo. Dan pre otvaranja je pobedio Majdan u Ukrajini. Tako da je bio taj neki flashback revolucije u ruskom, širem ruskom kontekstu. Odgovaraš, Gordon. Pa nemam, da ne dužemo, nemam nekakve odgovore za vas, je ozbiljan problem, ali ja sam i francusku revoluciju pominjao više koristio instrumentalno, što bi rekli, da bi pokazali kako se jubileji slave uvek u nekom kontekstu današnjice i izvlačite iz samog događaja ono što vam danas znači. Tako je Mitterrand, francuska revolucija, koliko je kompleksna, to je stvar izuzetno kompleksna i ne bi nikad ulazio u to. Nije pomenuo teror, nije pomenuo u tom govoru Napoleona i tako dalje, nego je selektivno se odnosite prema prošlosti i to je ono što zovem politika istorije, da se selektivno odnosite prema prošlosti i upotrebljavate one njene slike, predstave, koncepte koji vam danas nešto govore i nešto znači. Tako da nije u pitanju rekonstrukcija samog događaja i istorijska, nego upotreba simbola ili simbolička politika u kojoj revolucija se koristi. U tom smislu je meni zanimljivo bila ta 2 veka je slavljeno na taj način, grandiozno, jer se sećam toga, imate ovaj vek koji je... Da, ali današnja Ruska počiva na tim idejama. Da li današnja Rusija počiva? Ja kažem, oni su, Mitterrand je u tom govoru 14. identifikovao ideje kontinuiteta. I kaže, i Fire kaže, revolucija francuska je zadešena zato što ona više nije sporena, ništa, što se tiče njenih vrijednosti i institucija. Mi sad kao istoričari možemo odlaziti u arhive i rekonstruisati događajnosti, papire gledati i tako dalje u svakoj sitnici, ili po regionima, ili u Parizu. Znači, historiografija živi, ali, i to je Pierre Nardin rekao, sad je to samo mesta pamćenja, a nema više živog duha koje to pamćenje vezuje, nego prosto arheologija. Sovjetski slučaj nije takav, to je bila poenta, ali njihovo pozivanje ili nepozivanje na te vrijednosti, pokušao sam da pokažem da počiva na ambivalenciji. Jedne stvari bi preuzeli, to je snažna država, super sila, Gagarin i let u kosmos, atomske naoružanje, svi ih se boje i kontrolišu ogroman prostor. To je stvar koju bi rado preuzeli, ali komandnu ekonomiju, naravno da ne bi, zato što tu ekonomiju danas drže krugovi poslovni oko novog predsjednika koji dele gasnu rentu i naftnu rentu i posluju vode poslove i tako dalje. Znači, selektivno se uzima iz te prošlosti ono što vam se čini značajno za legitimizaciju sadašnje vlasti ili stanje stvari. Ovo oko Zapada i oko teorija zavere, vidite, to ja nisam sklon tome,
naprotiv, ali razmislite o drugoj stvari. Zamislite koliko je revolucija bila u korist Zapada. Ne direktna korist na koju mislite, nego u korist onih socijalnih slojeva koji su od sovjetske revolucije profitirali. Ko je profitirao? Radnici. Znači, zapadni socijalistički pokret, država blagostanja, ne bi postojala da te revolucije ne bilo. I tu je sad paradoks da dobre posledice revolucije osjećaju na zapadu, na istoku. Znači, imate državu blagostanja 70-ih, 80-ih godina, koja je nezamisliva da nemate opasnost od socijalizma. Tako da ne vidim da je neka plutokratski zapad bio zainteresovan za revoluciju koja će mu smanjiti profit tako što će ga natjerati da deli fondove. Stalin je promenio to revolucije. Apsolutno. Sad je on politika. Ništa dobro. Ajde. Držite ga još, da treba zaradi piće. Šalim se, ja bih se također pridružio, što kažu, zahvalnosti za davanje ovog jednog ugla koji svakako nismo imali mogućnosti ovdje da ja, kad sam tu najavu pravio, vidjeli smo kako je kod nas propraćeno, ne znam, ovim tematima, novostima, nedeljnika i tako dalje, ali to su, kako bih rekao, nažalost, uglavnom onako poskideno sa interneta, prepričavanje ovih drugih stvari, opšta mesta i tako dalje. Ovu vrstu ugla svakako nismo imali i mislim da je to, recimo, najzanimljivija stvar u pogledu toga šta je danas, a to je, dakle, kako se za početak rusko društvo odnosi prema tome i ruska elita, a onda i generalno kako se, recimo, ja zato insistirao, kako se na zapadu gleda na oktobar, koji krugovi, i ovo je nevjerovatno važan podatak da zapravo i MOMA i Kraljevska akademija su tako, da kažem, održali taj kontinuitet odnosa zapadnje elite koja je uglavnom izrazito, pre svega akademska i ova umetnička, izrazito pozitivno gleda na tradiciju uopšte revolucije i levice, i sad recimo to sa avangardom koja je opet istrgnuta iz konteksta je fantastična. Avangarda je vrlo zanimljiva, ali ovo što ste lepo rekao, ljudi zaboravljaju koji je istorijski kontekst, čemu je to služilo i kako je revolucija upravo tu decu pojela. Da ne dužim, hteo sam dva pitanja i jedan, pre svega, komentar u pogledu toga šta se sa društvom dešava. Prvo pitanje, recimo, ispravi me, ja mislim da Hollywood do dan danas nema film o revoluciji. A ili ima? Da, osim ovoga, da, ali recimo nemamo film gde su, ne znam, pokažan Lenin, Trotski i tako dalje. U tom smislu i posebno nemamo u novije vreme, ili samo izvinjam se, sad recimo nije snimljen nijedan film, na primjer u Hollywoodu i tako dalje. Volio da čujem kako to tumačiš i uopšte da li je recimo ima romana i u Rusiji i ovamo koji imaju tu tematiku na neki način, ne znam, recimo neki Novi Pasternak i tako dalje, koji se bavi tim periodom, kako umetnici uopšte gledaju na to. Pričali smo o politici i tako dalje, ali danas, da li je to zanimljiva umetnička tema za ljude? Druga stvar, ovo pitanje odnosa danas u ovome, kako se na Lenjina gleda na zapadu? Recimo, Trotski dalje ima obožavaoce svoje, to je izuzetno nastrano ovi neotrotskisti, ali Lenjin, recimo, čini mi se da se održava ta percepcija da je tamo Stalin po definiciji nešto što je zlo uglavnom, da je tamo se umanjuje njegov značaj i doprinos ako je postojao, dakle, u Drugom svetskom ratu i borbi protiv fašizma i nacizma, a da nikada zapravo tamo Lenin i Trotski nisu osuđeni kao zločinci par excellence na neki način, dok je u Rusiji, čini mi se, nazdravlja obrnuta percepcija gde se diže sad kult Staljina, a da se ova dvojica negde potiskuju i ne bavi njima, čini mi se. Lenin je malo rehabilitovan rušenjem Lenjinovih spomenika u Ukrajini. Okej, pa je sad vraćeno, sad je Lenin novi car. Može da se iskoristi. To su ta dva pitanja. A komentar, dakle, pre svega mislim da je apsolutno neki sloba ove Erične
zameri, dakle, liberalna priča je uslovno rečeno dominantna, bar u nekim segmentima, Narodna banka, Ministarstvo spoljnih poslova, konačno i sam Putinov krug je, takozvani Čakov krug je izrazito, da kažem, zapadni liberali nekog državotvornog tipa kako oni vide. Tamo je najslabija ideja zapravo monarhistička ideja, bela ideja koja nije doživjela svoju nikakvu recepciju i ona je čini se i u akademskim krugovima i bilo gde je najslabija na neki način. A ono što generalno, i evo da završim, da ne uzimam dalje, u percepciji toga, ono što su mi zanimljive, to su paralele sa ruskim društvom pre revolucije i ovo što je danas. Tema nije povremeno tumačimo to. Ako uzmete Solženjicina, recimo, ajde dva autora da uzmem, ona Dva veka zajedno, koja je jedna vrsta zapravo političke istorije Rusije, iako on govori o odnosu sa Rusa i Jevreja, ali kad pogledate taj period od 1890. do revolucije, vi vidite kako se to društvo rastvara, da država nema kontrolu, da ne mogu da naprave pristojne novine, da ne drže financije, trgovinu, zapravo vrlo malo toga ima čime, uslovno rečeno, krugovi vladuju, sem policije, naravno, to nije dovoljno da opstane režimo. I recimo druga stvar, to je Tolstoj roman Vaskrsenje, koji je meni bio šokantan kad sam ga čitao, gde sam saznao da otprilike carska pravoslavna Rusija ima legalizovanu prostituciju, da imamo elitu koja se stidi svog jezika pa govori francuski i tako dalje i tako dalje. U tom smislu čini se da, što je rezultat inače kad se govori o ovim revolucijama i recepciji bele ideje. Ispravite, mislim da Sam Wrangela, na primjer, ovog švercara opijuma, videli smo kako i mi usput doprinosimo obeležavanju, to je posebna tema, vrlo zanimljiva, kako Srbija daje svoj doprinos ovde preko popularne kulture. Dakle, Sam Wrangela, mislim da svi ostali iz vrha belih su bili aktivni protiv cara u februaru i da su učestvovali u njegovom obaranju. Tako da su monarhističku ideju vojnog ranga... Molim? Nisi bili monarhisti? Ne, pa to je uslov ključna priča. U tom smislu su izdali cara, a posle su se, ne znam, posipali petavom. U tom smislu da zapravo, da sažmem tu ideju, da mnogo toga danas u Rusiji u pogledu nestabilnosti društva i tako dalje podsjeća na taj period od 25 godina pre revolucije. Čini mi se da to što se na revoluciju gleda na ovaj način kao jednu potencijalnu subverzivnu priču ima svoj uzus, pre svega u tom strahu da možda se ponovi na neki način. Izvinjam se što malo odužio, prosto nova dva pitanja sam hteo te zamoliti. Još jedno pitanje. Još ne da odgovoriš. Kažete, pa ću vam. Pa, htio sam samo povodom teme. Kako tumačite to da u Europskom parlamentu prilikom izglasavanja rezolucije o osudi zločina totalitarizma nije bilo većine u parlamentu prema mojim informacijama? I s druge strane, da li je to neki novi jakobinizam, obzirom da je u rezoluciji Parlamentarne skupštine Saveta Evrope na inicijativu Dika Marta 2006. doneta rezolucija o osudi tajnih zatvora, tajnih hapšenja i tajnih letova CIA u Evropskoj uniji ili prostoru blizu Evropske unije, mislim pre svega narodom Čili i Bukurešta. Evo, otkrivo ću vama, ne poznajem dovoljno stvari, ali problem sa osudom totalitarizma koja bi obuhvatala obe režima je spor oko takozvanog evropskog pamćenja istorijskog. Imate dva tipa istorijskog pamćenja. Evropska kultura pamćenja počiva na pamćenju drugog rata kao apsolutnom zla, koji je posle uništenja nacizma i fašizma bio ključni faktor stvaranja Evropske unije sa idejom da se to više nikad ne ponovi, misleći se na holokaust. I u toj koncepciji pamćenja kolektivnog prošlosti, nacizam kao totalitarni režim igra ključnu ulogu fundamenta nastanka i samorazumevanja Evropske unije. Ulaskom istočnih država, njihovo istorijsko pamćenje je drugačije. I njihova inicijativa koja je išla da se izjednače ta dva režima je bila destabilizujuća za
konstrukt istorijskog pamćenja Evropske unije. Prosto, i onda je u zavisnosti od političkih stanja savremenih, kako su se menjali odnosi, menjale su se rezolucije. U jednom trenutku Baltičke zemlje su progurale, dobile podršku, u drugom trenutku su izašli neki delegati pa nisu glasali da bi izbegli i tako dalje. Problem je uopšte, to je veliki problem, kako napraviti zajedničku viziju prošlosti Evrope koja je tako različita iz ugla od zemalja koje je čine. I to mislim na zapadne i istočne evropske zemlje, koje smatraju sebe žrtvama u kojima holokaust nije ključan, u kojima saradnja sa okupatorom je proglašena pozitivnom, a borba protiv takozvanih oslobodilaca zločinom i tako dalje. Znači, to je taj rasprav i ona je komplikovana prosto, a ja ne bi sada ušao u to. Ovo mišljeno najlakše mi je za Hollywood. Prosto zato što je hollywoodska produkcija, on to bolje od mene zna, iz hladnoratovskog vremena ima jednostavnu schemu. Good guys, bad guys. Ovi su moguće jedino da budu bad guys u toj schemi. Tako da nije, a sada ne postoji komercijalni interes da to bude, nije više tema. Ni knjige o revoluciji, ni o svim likovima više nisu tema koja nešto komercijalno dobija. S druge strane, tu imate rusku produkciju ogromnu, koja se tehnički je dosta sada usavršena i ona pravi te filmove i serije sa idejom i to proda napad. To je ovaj novo serijal o Trotskom, koji će biti namenjen prodaji komercijalnoj nakon. Prave seriju o Trotskom? Da. Dokumentarni igra. Igrani film o Trotskom, zato što računaju i s jedne strane da je u Rusiji biti zanimljiv, zato što o Trotskom koji je demonizovan najviše se malo zna, a na zapadu da će biti gledan zato što je on živopisna ličnost prosto i značajna. Ovaj Lenin-Stalin odnos, tu je, mislim da to razlikovanje u mainstreamu istoriografskom na zapadu ne postoji. Lenin je i Stalin se smatraju delovima istog procesa i insistira se na kontinuitetu. To, bar konzervativni istoričari kao Pajs i njegova škola, Martin Malija, uglavnom na tom stanovištu, leva historiografija koja se je pod uticajem te menševičke tradicije i emigracije ruske formirana, ona insistira na toj razlici od Dojčevi. Uopšte ti otpadnici iz tog pokreta, oni insistiraju na toj razlici, po meni neopravdano dosta, zato što su progonjeni idejom povratka na identifikaciju od trenutka kad je krenulo sve po zlu. I to je krenulo tada i tada, tad je Stalin. I to je ta ideja izdane revolucije koju je Trotski formulisao i tu ta historiografija levičarska uglavnom na tome insistira. Socijalni istoričari, takozvani revizionisti, su u tom pogledu menjali stanovište, dosta pošli su od te podele između Lenjina, da postoji vez između Lenjina, dobrog Lenjina i lošeg Staljina, pa su to napustili i onda pokušali da taj proces prate kao socijalni, proces društvene promjene u kojima ličnosti nisu tako bitne i pokazali taj kontinuitet. Da bi na kraju završili kao Arić Geti, koji je bio najveći revizionista i branio čak i Staljina da nije bio onaj koji je sprovodio čistke on, nego ovi lokalni rukovodioci. A on nije znao
Alex Gert je napravio sad knjigu prije 2 godine, Practicing Stalinism, čini mi se, da. Napravio knjigu u kojoj pokazuje ne samo da je Stalin sve to radio, nego da je to u ruskoj tradiciji utemeljeno na bojarskim družinama i na carskoj neograničenoj vlasti, to jest na patrimonijalnoj prirodi vlasti. I ta ideja je arhe-konzervativci kao Pajp su to uvek tvrdili, on je došao posredno do te ideje. I on je došao do te ideje sada zato što se Putinov režim u stvari definiše kao neopatrimonijalni režim. On i njegova ekipa iz Petersburga drže državu kao sopstveno vlasništvo. I ubiraju rentu na svoje zadovoljstvo. Eto, hvala, ako nisam svima odgovorio.